Postoji mnogo različitih priča o nastanku sveta. Neke od tih priča su veoma stare, a neke su nastale u savremeno doba. Naučnici postoje od davnih vremena. Nije lepo reći da su današnji naučnici jedini koji su zaslužni za različite otkrića. Otkrića su postojala i hiljadama godina unazad. Naučnici su u staro vreme najviše posmatrali zvezde, a danas se bave eksperimentima. Priča o nastanku sveta koju nam naučnici danas donose nastajala je kroz čitavu prošlost. Međutim, ni naučnici nisu sigurni kako je tačno nastao svet. Bog je poput savršenog naučnika. Hajde da uz savremenu tehnologiju odemo u prošlost i upoznamo se sa nastankom sveta. Stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličja i pusta. Prvog dana Bog je stvorio nebo i zemlju i razdvojio svetlost od tame. Svetlost Bog nazva dan, a tamu nazva noć. Nebeska tela je Bog stvorio četvrtog dana. Drugog dana Bog je stvorio oblake na nebu. Trećeg dana Bog je odelio vodu od tla. Potom reče da iz zemlje izraste trava, bilje i drveće. Četvrtog dana je Bog stvorio nebeska tela. Hteo je da pokaže kako čitav svet, pa i dan i noć, dobijaju život od njega. Petog dana Bog stvara u vodi ribe i druga morska bića, a nebo ispuni pticama koje blagoslovi rečima: rađajte se i množite se i ispunite zemlju. Šestog dana, pored ostalih životinja, Bog stvori čoveka kao krunu svoga stvaranja da bude čuvar i gospodar svega stvorenog i da na taj način bude nalik svom tvorcu. Čovek je Božje najznačajnije i najveće delo. Sedmog dana Bog se odmorio i blagoslovio taj dan. Biblijski opis nastanka sveta je poput jedne velike pesme u kojoj se proslavlja Bog kao tvorac sveta. Bog, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, stvara svet da bude lep i da ga voli. Najvažnije je da sa ljubavlju brinemo o svemu što nam je Bog stvorio. Prvi čovek Adam stvoren je od najplodnije zemlje, kao plodna njiva koja stvara najbolje stvari zajedno sa Bogom. Bog je u njega udahnuo život i stvorio ga da liči na njega. Bog je stvorio je Evu za dobar život Adamu. Eva je stvorena od Adamovog rebra i postali su nerazdvojni, podjednaki i isti. Adam i Eva su nastavili da žive u dobroj zajednici sa čitavim svetom i Bogom. Dali su imena životinjama i živeli sa prirodom u ljubavi. Kako bi ispitao ljubav Adama i Eve, Bog im je dao zapovest da ne jedu plodove od drveta poznanja dobra i zla. Adam i Eva, po nagovoru zmije, pojeli su plod sa drveta poznanja. Kada su pojeli zabranjeni plod, saznali su šta je dobro, a šta je zlo. Dobro je kada smo zajedno sa Bogom, a zlo kada smo sebični, kao što su bili Adam i Eva. Kada su okusili plod, postideli su se pred Bogom. Bog je želeo da mu kroz poslušanje pokažu da ga vole. On je znao šta je dobro za njih. Oni su okrivili jedno drugo i zmiju, ne priznajući da je krivica zajednička. Bog je bio veoma tužan, ali su morali da napuste rajski vrt.